मरोइब पाउ गंजा थाना बलैंगाकना चप चाबो वारेप लौब लेत्रि हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन फोंदुक्रे मालेमगी मफम कयादा पांगथोकनबुगुम स्टेट असिदसु इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे की थौरम पांगथोक्रे असम राइफल्स ना एशियन आईएम की कैप्टन अमा फारुबगी सेनापति ने रंग होख्रे मियामना लंबी थिंबगी खोंजंग चथरी मैट्रिक परीक्षा के निनी सुबह नुमिता महुत सिंधुन थारंबा मियोई 15 तांथोख्रे जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट पुलिस ना मियोय अमा मालेम की कैथेल दा लुपा लाख निफुनी थोइरोंगी ममा लोइगदोबा हीरोइन पाउदर को कोना ने फागटख्रे खुरमजरे टाइम्स ऑफ मणिपुर की मणिपुरी पाउ मियंग ताबिरी बमैम पुनमकपो आशाप्रिया ना तराम नोकचरे ngasi gi maroi pau sing macha khaini pizare मणिपुर सरकार ने लमदम असिदा गंजा थानबा थौरांग तौरिबा से थकनबा नते मेडिसिनल प्लान ओइना सिजननबने अदुमैनमक हौजिक फाउबदा लैंगाकना गंजा थानबा चपचाबो वारेप लौब लेत्रि हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन नंगसे मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मिफमदा ऑपोजिशन के एमएलए जोय किशन पुखलखिबा वहंग अमगी पाउकुमदा हाइख्रे एमएलए जोय किशन असेंबली की क्वेश्चन आवर की मतमदा सप्लीमेंटरी ओइना पुखलखिबा वहंगदा मणिपुर पाक सन थारंबा पोपी पांबी सिंह लैंगाक याथपगी थबक चथरिबा सि थागतनिंगाइने अदुबु थारमलिबा पोपी पांबी सिंह असिगे मपु करिगिदमक फाबंगमद्रिगमनो हाइबा वाफम हाउस थमके वांग असिगे पाउखुम पिरदुना होम डिपार्टमेंट की थौसु पुरिबा चीफ मिनिस्टर ना हाउसिक फावबदा पोपी पांबी थारंबगा मरि लेनना एफआईआर केस 39 लौखले पोपी थारिबा मपु सिंह असि अरापा मफमदगी लाखलगा थाबा ओइबना हाउसिक फावबदी फाबंगमद्रे पोपी पांबी थारिबा खुंजा सिंगी दमकता अतोपा लंबीदा मतेंग पांगदुना सेंथोक लंबी पीननबा लैंगांगना थबक लखुटपा हौरे हाइखि एमएलए जोयगिशन मखाताना थमखिबा वहंगदा पोपी पांबी थारिबा खुंजा सिंगी दमकता मखोइगी हिंगननबा सेंथोक लंबी पीनबा लैंगांगना होनरे अदुबो मणिपुर की तंपाकी मफम सिंगदा पाकसना यू योलिबा सिटी तोखनबा करी करंबा थौरांग लखुटपा लेरबगे एमएलए हुमफु यावना पॉलिसी अमा सेमदुना यू योनबा तोखनबा होनबा चुमगने लोइनना यू योनबा सिंग असिसु सेंथंग पिदुना अतोपा करबार अमा तोहंदुना हिंगनबगी लंबी पीबा यादबरा हाइबा वाफम सिंग थमखि मदुगी पाउखुमदा चीफ मिनिस्टर ना एमएलए ना थमलकिबा वहंग असि यामना मरम चाइ मणिपुरदा मी ख्वाइदगी सिरिबासि पोटयान तौरबा लोकल यू सिंग थकपदगिने हॉस्पिटल दा लायंगनबा पुखलकपा मियोय सिंगी मनुंगदा चादा मरिफुदे लिवर सिरोसिस की लैनाना नाबना यामबा ओइ यू योनबा सिंगदा अतोपा सिनफम पिदुना सेंथोक लंबी ओहेनबगीदमक मरी लेनबा एनजीओ सिंगा लेंगाका वातानबा हौरे मदुना यू योनदुना हिंगलिबा मियोय सिंगी मसिंग चपचाना खंगदोक्तुना लोनगी सेंथंग पीरगा तोखंदुना अतोपा सिनफमदगी सेंथोक लंबी पीननबा लेंगाकना होनगने अहानबोइना लेंगाकना यू योनबा मियोय खरा अतोपा सिनफमदा तेनबांग पीबगी थबक चथबसु हौख्रे हाइना हाउस थमखि मणिपुर पुलिस के नुपी आईपीएस ऑफिसर अमबो इम्फाल मोरे लंबी परिंगे खुदेंग थाबीदा लेबा 92 सुबा एआर पोस्ट के जवान पी के पांडेना चथकिबा थवोंग अदुगी मतंगदा लेंगा की माइकैदगी हौजिक फावबदा करी लौखलबगे केस अदु करम फिबमदा लेरिबगे हाइना ngasi मणिपुर विधान सभा के वहंग पाहोंगे मतमदा एमएलए खुमुकचम जोयकिसना हाउस के लुचिंगबा ओइबतनतना होम सुपुरिबा चीफ मिनिस्टर इन बिरेन हंगख्रे एमएलए खुमुकचम जोयकिसना मखा तारदुना केस अदुगी थिजिन हुमजिनबगी थबकना हौजिक कदाई फावबो यौरबगे नुपी आईपीएस ऑफिसर अदुना सिरकलिबा मरम अदुना कदाई फावबो चुंबनो हंखि जोयकिसन हंगलखिबा वहंग अदुगी पाखुम पिरदुना चीफ मिनिस्टर इन बिरेना केस अदुगी मतंगदा लैंगाकना तुमिना लैसिंदे लौखटफम थोपा थबक सिंग लौखटले थौदोग अदु थोकिबा चाही असिगी जनवरी 18 दा मणिपुर पुलिस के नुपी आईपीएस ऑफिसर अदु महाकी स्क्वाड का लोइनना फिजम सेतुना मोरेदा ऑफिशियल ओइबा थबक अमा चक्किबने मांगना थारखिबा वाकट कमरी लेना केस अमा लौखटले चेनरिबा एआर गी पर्सनल अदु लाकनबा सो कोस नोटिस अहुम लक थाखरे अदुबो एआर गी माइकैदगिसु सेंट्रल सिक्योरिटी के चना कांगलोन गी मखादा
tongan tongan ba wafam kaya ngasi fawba leire lenga ki mai kai degi su wathoga si cabinet mi from da fawba puthok tuna khanakre Union Home Minister da su khangankre case adu gi ayona January ba personal adu thasi gi kuntereta lakna ba khangankre haiki Chayolani khudingi malim da leriba loan ani di mutle imalon chawkhan hanaba kidamak education da imalon mapung fana season haba mathau tai haina language planning and implementation gi director Dr. L Mahabir na phongdokre wafam asing as People's United Youth Alliance puya amade Manipur University Students Union musuna sendona Manipur University gi Art Science Hall da International Mother Language Day mari lenana loan na imani Iek na ipani haiba hiramda pangthokiba nomagi oiba seminar gi tharam haudokpada phongtokibane pangthokiba tharamadu da Dr. L Mahabir na makha taraduna lamdamasi ge mahai masing tambada imalon sizinabagi changyam na nemle aikoina application ama iba matamda imalon ibagi mahutta mi gi marol na iduna leire aikoi gi imalon chawkhat hanba haibasi imalon bu sizinariba pumnamakya chawba thodang lei loina na lamdamasi ge mahai tambagi lamda master fawba Manipur ge Manipuri bu subject amu oina tamlabasu pangthokliba examination sing asidi English medium da tamduna leire Manipuri medium da mamangai gi matamda exam tharamba du ngasidi Manipuri medium da exam thabina ba mahiroi leikidre lamdamasi gi mamam pawaiba singna aikoi gi imalon bu tungoinaram laga mirol tambana chawkhat pa sakhibana imalon sitharakpagi achawba maram amu oire aikoina aikoi gi imalon sizinabada aikoi gi career mangloi aikoigi irol kan bahaibasi loan sibungang liba aikoigi thodang ne amoromda aikoigi imalon bu chawkhat hanabagi damak loan asibu nungsiba maga loinena sizinabagi mafam pakthok chawthokhan batangai fade tanfam asida lainga khakta da inthoklaga leibagi matam natre loan asibu sizinari bai khoi pumbagi tawfadraba ithodang amani haina khanba matam moire haiki lamna satkharba kangbu sing parents sing mama mapa sing mairoi sing natraga leiribo aikoigi khunai gi yamlo masing yamlo mirol sing sida mioi sing sida aikoina wakan tahan ba masangeba aikoi imalon se masi sinabada aikoigi career da aikoigi thabak taw matam da kaim ta asoi bileroi aduga English loan su tamgani matam gi matungina aduga imalon si kanda be de fazana sinagadabani parikha fazana lawgadabani education sector da masi fazana aikoina sinagadam tawgadam na habse aikoi masen gyan tamina ba wakan tamina bam sangeba Ngasigi thoramatu da sarugya kiba cultural activist ningthauza lanchana aikoina aikoigi imalon bu ikai khumnaba khak natana atopa lon bu su ikai khumnaba mathau tai komja lising ani yang khaida aikoigi imalon gi maraiba kari fibam da leigani haibasi achawba wahang ama oiri lon ama muthat pa haibasi miyoibagi leiriba haksing bu singna baga pangkhakni loinana aikoina hauzik tamliba lairika city language friendly education oidre lairik tamba haibasi afaba anauba Aruba wakal kaya mapung fana khanduna afaba khunai ama purakpa ngamnaba tamba dubune ningsing naba tamba nate loinana International Mother Language Day laklaba matamda khakta imalo nungsibagi wakal thadoklasi haina leibak miyamda appeal tawki miyoibagi right se loan muthatpasde he singnayeba aduna human rights singnarakpa matam sida kari lakya haiba matamda inequality ema aina migi loan se aina aigi mangda phamiba tangkhul gi angang sina tangkhul loan da ngangba matam da tangkhul loan du aina handana khaluraga di natga aina no uragadi mi sing do tangkhul nganginga oeba aduna inequality se akoi hauji hauji tawani Manipur da yengbiu akoi gi practice ta akoi na sum unabada migi loan ma ngang jaba matam da honor tawba haitaba akoi so num tawe khare hena majority oriba thado hendona community sing sigi marakta adum taweba Ing Stoklising ani dagi hauduna UNESCO na khangbiduna pangthokpa horokiba International Mother Language Day gi thoram Manipur da su ngasi saitia thopanglup satholup na sinduna All Assembly Road ta leiba Hindi Parisat ki hall da pangthokre thoramadu Writers Union Manipur gi President Arjun Karver Lokta Khorzailup ki President Oinam Tomba Singh amade St Petrigue College Ukhrul gi English and Culture Studies ki Head of Department Dr. Hais Simraingamna mathang sitna Chief Guest President amadi Guest of Honor oina sargaduna pangthokiba thoramadu mari leinana Khombong Mayum Gaurahari Madumati Mother Language Award Language Activist oiriba Langpujui Kabuida khusinakhi Manipur Lenga ki Directorate of University and Higher Education ge Santang Makhada YK College Wangzing Manipuri Saitya Parisa Thobal Masa amasung Korirol Sandoklup Wangzing ka punna khusamnaduna malemgi imalon singi numit
ki palan tharong ki saruk amoina Manipuri loan chaukat hannaba pambai sing haibe hiram amada national gi thaki khaninaba national seminar ama ngasi Thobal district ki Wangjingda leiba YK college ta pangthokre Kananaina badugi hogdokpagi thoramda Manipur Sahitya Parishad Thobal Masagi President Moirangthem Rajendrana athoiba mithung YK college ki principal Dr Soibam Girina thoramapu aduga Korirol Sandoglu Wangjing ki president Tongbram Babulal Singhna ikai khumnaba mithung len sing oina saruk yakhi Manipuri loan chaukat hanbada changba tangai fadaba sing haibasida organizing committee ki convener na wahogdok thamkibaga loinana ngasigi mithung len singna seminar adugi souvenir su miyamda phongkhe Thoramaduda Tongbram Babulal Singhna ngangbada Manipur asi picture abasu nat culture amadi sana khonabada malemda masak thokna lairibane adumapu yamna laibak thibadi aikhoibu integrity leihangadoriba loan asi laithokpagum tawba sini adubu malemgi oina ima loan chaukhadana ba paikhalakliba khongthang asina yamna mating oiragani haiki Pikraba maiti masajingina sport activity da or intellectual activity da aikoi prithvi da masakutpa ngamjaribi alaibak thibadi isagi integrity pidori se loan na pidori ni aikoi gi ade cultural activities na pidori pot se aikoi na neglect tawjaba isana tawjaba se laibam thibani adu laibok phabadi sigumba prithvi gi oina imalon chawkhal halakpa aiba pot loan naijina aikoi da khangna rai se kadoro mioi bada laijaba maru aiba character Assam Rifles amadi NASHN IM ani ke marakta ngarang Senapati District Headquarters ta ungkhatna bagi thokdok thokraba mathung Assam Rifles na NASHN IM gi Naga Army gi luchingba ma fazin khibagi wahauda Kunja Singh horaktuna Senapati da lambi thingbagi kongjang changsin khibaga loinana Assam Rifles ki gari ama fazin duna thamlaba matung mingsen thugai khrei TOMTV na thajaba yaba mafam dagi fangba pau gi matung inade ngarang ayu pung 13 taba matamda Senapati District Headquarters da Kuntramari Suba Assam Rifles ki captain amana luchingba team amana NASHN IM gi cadre amaga awai khum tawnarakpadagi maikai ani gi marakta ungkhatnakhi Maduda IM gi cadre kharana AR gi makhutagi AK-47 rifle ama laklaga chen khibadagi AR chen khraba cadre singadu fanana bohonakhi Maduda Assam Rifles na khunja nupi singbu fu chaibagi thabak chatharakpadagi khunja singna Assam Rifles ki camp ta koisinduna yaning da bofongdoke Tungda tongan ba CSO sing yauna wari sanarba matungda IM gi cadre singna Assam Rifles sagi laktuna pukiba AK rifle adu AR da piki hairi Thogdogadu ki makha tarakpada Assam Rifles ki kangpuna Naga Army gi luchingba YK Gideon fazinduna thamkibagi wahauda ngasi khunja singna Senapati dagi kilometer 3 lom chatlaga leiba mayang khangda lambi thingbagi khongjang changsinke khongjang aduna maram oiraga Senapati bazar da kaithil kana khide dukan sing thonglon ke lambi paring aduda gari sing chen ba thingke khongjang changsin khiba singna lambi da nung uwa sing faizin baga loinana tire sing mai thaki khunja singna fazil hoba AR gi tata gari ama khunja singna mingsel thugai ke gari adugi makhada uwa sing insinduna mai thana na bohona ke nungtil pung ani rom taba matamda thogdok thokfam da lakhiba Assam Rifles ke personal sing lakhi maduda so khunja singna Assam Rifles ke kangbu adu tan badagi AR gi kangbu labuk fauroga chen ke Numidang faubo miyam na khongjang changsin ba lepkhide Assam Rifles ki maikai degi su fazin khraba IM gi luchingba du thadorokpagi pau phangba ngamdre Ngarang numidang pung tara rom tarakpa duwaida Jiribam District Police na miyoi ama malem gi kaithelda lupa lak nifuni thoirong gi mamaloi ga heroin powder ka kona na fagat kre farba miyoi adu gi mamingna Abidur Rahman chahi 13 apokpa Nur Ahmad Laskar kawe Assam के कासार डिस्ट्रिक्ट के मनुंग चनबा उजान तरापुडगी ने जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट पुलिस की एंटी ड्रग्स सेल ना चिंगनेंगाई ओइबा मोंगदा नेशनल हाईवे 37 दा थौरकिबा क्विजर रजिस्ट्रेशन नंबर AS11BC5607 अमा जिरीगाड हाई स्कूल मनाक्ता खामदुना चेक तौबगी थबक चथबदा हेरोइन पाउडर ग्राम 4 फागत पंगम खिबने हाइरे मखाताबा आइन गे ओइबा थबक लौखनबा जिरीबाम पुलिस ना केस अमा लौखटक्रे हाइरे Imphal East Commando gi mai pakpo operation amada aina thingkraba lalholop RPF PLA gi lanmi ama sakti leraba kilo humuklomba IED amaga konana soibam laikai digi fare farba miyoi adudi Yengkhom Surjit Singh atopa mamingna ibobi chahi yankhai mathoi apokpa Y Suresh Kumar porompat soibam laikai ahongai leiraktagini haire mahak ing sok listing amaga chamapan marifumapan da loop asida yawi loinana mathang chahi listing amaga chamapan maudragi mari suba batch da
ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯊꯤꯡꯋꯥꯗ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯐꯪꯂꯕ ꯇꯨꯡꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯅꯝꯕꯔ 0434 ꯐꯪꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯖꯔ ꯔꯣꯕꯔꯠꯁꯟ ꯀꯧꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯉꯣꯟꯗꯒꯤ TNT slit 3, ꯗꯦꯇꯣꯅꯦꯇꯔ 2, ꯕꯦꯇꯔꯤ 9, ꯔꯤꯃꯣꯠ ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯖꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯐꯣꯟ ꯑꯃ ꯔꯤꯀꯚꯔ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯕꯣꯝ ꯑꯁꯤ ꯈꯨꯔꯥꯏ ꯊꯥꯡꯖꯝ ꯂꯩꯔꯛꯇꯒꯤ ꯂꯧꯔꯦꯝꯕꯝ ꯕꯨꯃꯦꯁ꯭ꯋꯔ ꯀꯧꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯈꯨꯊꯥꯡꯗ ꯃꯦꯖꯔ ꯔꯣꯕꯔꯠꯁꯟꯅ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ SP ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯀꯤ ꯀꯣꯟꯐꯔꯦꯟꯁ ꯍꯣꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯗ SP ꯖꯣꯒꯦꯁ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯍꯧꯕꯤꯖꯝꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯄꯣꯔꯣꯝꯄꯥꯠ ꯁꯣꯏꯕꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯑꯥꯏꯟꯅ ꯊꯤꯡꯈ꯭ꯔꯕ ꯂꯥꯜꯍꯧ ꯂꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃ ꯐꯪꯕꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯌꯨꯡꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯄꯨꯡ 2:30 ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯀꯤ ꯑꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ SP ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯔꯣꯅꯤ ꯃꯌꯦꯡꯕꯝꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯀꯃꯥꯟꯗꯣ OC ꯐꯨꯜꯆꯥꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ OC ꯔꯥꯖꯤv ꯈꯥꯟꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯀꯃꯥꯟꯗꯣ, ꯋꯤꯃꯦꯟ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯣꯔꯣꯝꯄꯥꯠ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯀꯣꯝꯕꯥꯏꯟ ꯇꯤꯝ ꯑꯃꯅ ꯄꯣꯔꯣꯝꯄꯥꯠ ꯁꯣꯏꯕꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯍꯣꯡꯒꯩ ꯂꯩꯔꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯌꯦꯡꯈꯣꯝ ꯁꯨꯔꯖꯤꯠꯀꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯊꯤꯕ ꯍꯨꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯕꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯕꯣꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯐꯤꯠ 1.5 ꯂꯨꯅ ꯐꯨꯝꯗꯨꯅ ꯊꯝꯂꯝꯕꯅꯤ꯫ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔ ꯆꯤꯡꯅꯕꯗꯒꯤ ꯀꯃꯥꯟꯗꯣ ꯇꯤꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯣꯡꯂꯩ ꯊꯨꯅ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯗꯨ ꯈꯨꯔꯥꯏ ꯅꯤꯡꯊꯧꯕꯨꯡꯒꯤ ꯂꯧꯕꯨꯛ ꯑꯃꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯊꯝꯂꯕ ꯇꯨꯡꯗ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 5:15 ꯔꯣꯝ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ CID ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ BDS ꯇꯤꯝ ꯀꯧꯗꯨꯅ ꯕꯣꯝ ꯑꯗꯨ ꯗꯤꯐ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯈꯤ꯫ SP ꯖꯣꯒꯦꯁ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯔꯤꯀꯚꯔ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯕꯣꯝ ꯑꯁꯤ ꯀꯤꯂꯣ 3 ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯨꯝꯒꯅꯤ꯫ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤ ꯀꯨꯡꯅ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯄꯣꯈꯥꯏꯔꯝꯂꯕꯗꯤ ꯃꯤꯆꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯁꯣꯛꯂꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕꯗꯒꯤ ꯀꯃꯥꯟꯗꯣ ꯇꯤꯝꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯍꯧꯕꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯣꯛꯍꯟꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ CID ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯁꯇꯒꯤ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃ ꯐꯪꯕꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 2:10 ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯀꯃꯥꯟꯗꯣꯅ PLAꯒꯤ ꯀꯦꯗꯔ ꯑꯃ 4th ꯕꯦꯁꯇ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯅꯝꯕꯔꯅ 0434 1989ꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯀꯦꯗꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯃꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯣꯁꯤꯚꯁ ꯌꯥꯝ ꯇꯝꯊꯤꯅ ꯄꯣꯈꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯝꯕ TNTꯒꯤ slit 3, ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛ ꯗꯤꯇꯣꯅꯦꯇꯔ 2, ꯑꯗꯨꯒ 1.5 ꯚꯣꯜꯠ ꯕꯦꯇꯔꯤ 9, ꯑꯗꯨꯒ IEDꯒꯤ ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯖꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯐꯣꯟ ꯃꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯔꯤꯀꯣꯚꯔ ꯇꯧꯏ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯣꯁꯤꯚꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯣꯁꯤꯚꯁꯤꯡꯁꯤꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯄꯥꯋꯔꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯣꯈꯥꯏꯕꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯦꯃꯦꯖ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯏꯝꯂꯤ ꯔꯤꯌꯦꯛ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯔꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯔꯤꯀꯣꯚꯔ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯉꯝꯃꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯆꯩꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯡꯕ ꯖꯒꯥ ꯑꯃꯗ ꯄꯨꯔꯒ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕꯜ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯣꯁꯤꯚꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯍꯥꯡꯕ ꯖꯒꯥ ꯑꯃꯗ ꯄꯨꯔꯒ ꯈꯨꯔꯥꯏ ꯅꯤꯡꯊꯧꯕꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯆꯦꯠ ꯃꯆꯦꯠ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯕꯣꯝ ꯗꯤꯁꯄꯣꯖꯦꯜ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯥꯗꯀ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯃꯝ ꯗꯤꯁꯑꯦꯁꯦꯝꯕꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯣꯝ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯥꯗꯀꯤ ꯃꯇꯦꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯀꯔꯤ ꯄꯥꯔꯠꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯀꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯃꯥꯕꯨ ꯑꯦꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯣꯁꯤꯚꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯔꯤꯀꯣꯚꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯗꯤꯁꯃꯦꯟꯇꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯍꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤꯃꯇꯪ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ꯫ Board of Secondary Education ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ High School Living Certificate Examination ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯅꯤꯅꯤ ꯆꯟꯕ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯊꯣꯛꯄ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯔꯝꯕ ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ 15 ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯥꯜ High School, VM High School Palel Bazar, New Light Public School Moizing, Sekmai Kumbi High School, Khoirom High School Khoirom, Dolang Khunau High School, Senapati, St. Stephen English School Yangthang, Nambasi High School Ukhrul amadi Tangkhul Hundung High School dagini hairi. Ngasi numidang wairam Board of Secondary Education Manipur BOSEM Secretary Dr. Chithung Mary Thomas na paumi singa unaba amada haikibada Emmanuel English School Haipi Kaithel Manbi, INA Memorial High School Ukha Tampak, Ideal High School Palel amandi Palel High School dagi mahiroi manga amagasu exam da nataba pambai sizinarambagidamag tanthokre hairi. About the expelled cases, we will be serving
show cause notices to all the headmasters and all the authorities that are concerned who have been making this kind of irregularities and not abiding by the rules of the board. We will show cause notice to them, send them show cause notices, and they will explain why such things have happened. Furthermore, for those impersonation cases, we will be lodging FIRs, and we will take up action according to the rule of law and as deemed fit. Paugi merak thana tim break matang nominasi. Nauka Hearing Aid Center. Kumja lising ama chawpan marifom do digi hong chai kuntra manga hena Notice India ahan hearing aid clinic mo ine lerek laba Nauka gi info center ma hang jere TV ma phone gi konjel loinana nil khongum fu ta bangam da gi awaba mayok na di bina al koding mag wabi rugano Nauka Hearing Aid Clinic ngasi makleng sim direktuna completely invisible water resistant amadi rechargeable oraba digital hearing aid hapiu ta bangam gi pangal wala badom gi khang chana ba single power si tambio ai khoi gi leifam di Nagamapal Main Road Phawai Sangmam Laikai near Community Hall. Mobile number na 6000954159. Ikoy chatnabi isana masak khanglasi. Red Soper, get local. Marks Time Classes. Chahi khudingi leptana topper puthok liba CBSE gi amatangai coaching center. Well experienced teaching faculty. Akhanaba subject opt tawbagi khudong chaba piri. Batch amada 15 students agi hena logjade. Admission form thazare form pishin bagi aroiba matam February 1. Akupa marol gidamak lengsun biraksi Marks Time Classes. Wangkai mahubom lampak. Phone number 9436288300 natraga 7005268735. Break matung na maya mutaram nokchari makhata ba pau pizari. Chathariba class 10 exam da paktak nana na taba pambai season ba thengnare. Chenaba principal amadi invigilator suspend tawgadabani haina M-suna demand tawri. Hiramasigi matangda ngasi All Manipur Students Association ge DM College campus ta leiba mayai loisangda pawmi singa unaba amada M-su ge Vice President Laishram athobana phongdorapada M-suna chathariba class 10 amadi 12 exam ge special tax force semduna chingnaba amadi pau pirakpa exam center sing yengsinba chatki ngasi class 10 ge science thokpa numita sangayumpham higher secondary school da yengsinba chatlubada paktak nana na taba pambai season ba thengnakhi Fagalaban note sing question paper ga paukum chap chana thengnakhi thodoga sida chenari ba exam oshi amadi invigilator gi mathakta board na matik chaba action lokhat katabani masida sunatana class 12 ke exam gi yengsin bachalubada CI college Bishnupur amadi Kumbi college Kumbi da su school authority amadi duty tariba police anina M-su gi thomi sing changhalakide makhatana M-su na chingnaba amadi pau phangba exam center singda yengsin bachalagani haina athobana makhata khi ado hairiba center asida akhoi outside tagi akhoi konjal lakanda answer je hek hobudagi na loyoba konjal laga akhoi mapan dagi langjalakpa M-su gi team duna akhoi thengnajagi hairiba akhoi side da leiriba mayam si akhoi mapan dai langjalakpa ngaktani si direct answer ngaktane ba aduga akhoi direct answer sigi mayam sa si akhoi satra masada gi suphai aduga Ozana su mayam khak lok thoyai tare adu akhoina phagat chari se only 1 hour akhoi gi exam loi gadaba pung ama walingai matamda akhoina phagat charak pane ba aduga hairiba akhoi gi center sida tariba invigilator khuding mak akhoi mailena ba department singna suspend tawgadabni karigumba akhoi gi suspend tawda taragadi M-suna hena kanba miyang changthila kanda adugumlaba mawong manin tadraba center se masi M-suna sumthokna ba sem sagane ba Thang tabu subject am hoina hangliba school singna hauzik setna riba thang tag uniform asida karigumba makalamatagi hongdo khongjin tawbigan haina Kanglai Indigenous Martial Arts and Cultural Society ki max na thadorakwa cherolamana hairakle amaromda nauna school singda thang tabu subject am hoina hangba tarbasu ki max ta hana pau fawiramu haina mari leinaba school authority singna kangalakle cherak sida hana leizaram laba uniform asi kanagumba kharana hongdokna bahona riba si tawbigano Thang tabu subject amo ina tamna bohana bada ki max na matam sang na khona duna lakpane amoromda hauzik se liba thang tagi uniform asi akhanga hei tana duna sembatana tana ining thaw amadi thang ta sana konong loisanga tana duna matam ga chuno ga mongda sem kharbani hairi Takil khongbang maning laikai lairak achobadagi thauri yanduna sikhibani hairiba Medina Messi gi matangda court na chumaran puthoksano achumba kharag
achum ngapigani achumba khangdraida kanaguma matana lana pau sandokpiganu haina merina gi mapuroiba chinglen sana gi mamabok ayekpam chitrana phongdorokle ngasi tagyal khongban maning laikaida TOMTV ga una bamada laikhidraba chongtham ningon ayekpam ombi merina chahi kunmanga mesigi matangda suicide note ama phangkhiba police na phangde haiba laibak thibane tungda police ta hairiba suicide note adu nupa mayumna mobile phone na photo ka phauba adugi copy ama sinakre Messi asigi matangda chumaran puthokpada lamdamasda laiba CSO singna sumating pangbiyo chinglen sana karigumba mara lairam labade ain yoba matik chaba cherak fangja sano haikhe Lady Sarkar, Adagidi Civil Society, Adagidi Nupi Sangstan, Oiro, Adagidi Lakai, Lady Maira Paibi, Adig Club Organization, Puda Maxina, Asumbalang Lang, Putopi Hiraga, Asumbanda Canano, Aramana Canano, had to put up the Mating Pangview, Aduga, Karigumba, Aizazina, Karigumala, Lamataga, Sumana, Pangam Topatandi, Adumok Pangzagani, Adumok Pibi, Habis, Aina had Tamzan. United People's Front UPF Amadi Koki National Organization KNONA Lainga ka chathaduna lakliba suspension of operation sugi matam chaliba tha sigi tangkun mapanda loiragane adumoina mag UPF KNO amade Manipur lainga ka ngasi maikai ahum gi oiba mifam pangthokre mifam aduna makhatana sugi matam kumja lisingani kun August kuntra mathoi fawba sangdokre ngasi pangthokiba mifam aduda Manipur lainga ke Special Secretary Home ke Radhesham Singh India lainga kina Ministry of Home Affairs ki Joint Secretary Sachendra Garg nasu sarukya ke UPF की माइकई दगिना ST थांगोई Calvin H Sangamar Jacob Hawkip amade Kethios Jomi susarukya ke KNO gina David Hang Singh Thongpu Hawkip Kofam Khaling amade Lanthalpui Mar sarukya ke hairi Bisnupur district ki manung chanba Nambol Naurem da leiba Uttrapat ta chatharakiba ngapigani Uttrapat ta chakta riba miram dagi pairakpa uchek sing asi Karamba makhal yu chek singno haiba khangdoknaba survey ama ngasi pangthokre ngasi gi survey du da para sida masing yamna hantharaklaba atangba makhal yu chek sing falcated duck spotted bill duck tufted duck ferruginous pochard yauna tai mafam singda tangna phangba nganu makhal sing leiramba thengnake punanganu makhal taramari yauna uchek makhal kunma thoirom para sida hauzik chaktari haiba khangba ngamke hiramasigi matangda Bisnupur district wildlife warden ke Jugeswarna uchek sing asina mi kungna taba khulaga sida tariba lamdam sigi miyam nasu uchek sing asi luna tawbiu haibige khudamne makhatana su ngak sinbada punamangna thodang lominasi haiki hairiba jaga sida mi kungraba jaga sida uchek si mayam tarisina takpodi lamdam sigi miyam sisu uchek sing sibu nusi haibigi wakhan namadi aikoina uba pange mayam na haidraga su aduna aikoi taribu uchek sing che khunja sing nasu mase tanthokpidana phabidana ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯪ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯆꯍꯤꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯃꯁꯤꯡꯁꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯕ ꯉꯝꯃꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯐꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯔꯛ ꯊꯅꯥꯇꯤꯃ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ Admission open. The Knowledge Home Boarding Cum Coaching Center. Foundation course for class 9 and 10 will start from 18 April 2020 and foundation course for 11 and 12 will start from 15 April 2020. Course highlights: small batches, conceptual based knowledge, chapter wise test, individual attention, regular feedback and parents teachers session, free personal counseling. For details please contact the Knowledge Home Boarding Cum Coaching Center, Hata New Chekon Road. Ibadaw nongda lairen pakhang bana salai taret pokhi maitei community semki singlai pak asidagi nongjupomda tekhau kasar takhel Tripura Silet Bangladesh ngaside maitei community sing mami samlake aikhoi hojik apunbagi saktam sagatuna tungi damak charol surol gi damak maitei community sing punsan bai base aikhoi punamaki tangai phadaba thodang oirake lakadoriba March ki tang mari amadi mangada kasarda pangthok jagadori malemgi oiba mifamase yaubinabagi damakta irei cha khudikmana matam chana lengbirak nabagi damak panmaite convention amadi Assam Manipuri Progressive Front ki maigai dagi noluk chabaga loinana ikok nona ngaijarongge lengbirau
ब्रेक की मतुंग दा हौजिक मखाताबा पाउ पिजरे हौजिक लेंगाक पाइरिबा बीजेपी की चुंगसिनबा लेंगाक असिबु लुचिंगलिबा चीफ मिनिस्टर एन बिरेना था खुदिंग की पांगथोक्तुना लाकपा मियाम की नुमित अमदे हिल लीडर्स डे की थौरम चलिबा फेब्रुआरी था सिगी ओइना लाकलिबा तांग 23 दा पुन्ना पांगथोक्लगनि हाइना सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर निंगथौजम जोफ्री ना थादरकपा चेरोल मना खंगलकले चेरोल असिन मखा तारिबदे नुमित असिदा मियामना थेंगनरिबा अवाबा मदि खुदोंग चादबा कयागी मतंगदा चीफ मिनिस्टर की मफमदा वाकत पयागने अदुमोइनमक ट्रांसफर पोस्टिंग रिक्रूटमेंट सर्विस मैटर न चिंबा हिरम सिंगी वाकत पलौरोय हाइरी मणिपुर पीपल्स पार्टी दा मिरेप ओइनिंगबा मियोइना लेमना ऑनलाइन की खुथांगदा एडमिशन नत्रगा डायरेक्ट एडमिशन तौबा यारे हाइना एमपीपी की जनरल सेक्रेटरी हाउबिजम गीताजेन न फोंदोखरे वाफम असिंग असि मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोपा केंद्र लीडर्स मीट की थौरमगा मरी लेना फोंदोखिबने माकना मखा तारदुना एमपी बुबु हेना मपांगल कनखर हंदुना लाकतोरिबा चाही लिसिंगनी कुनिथोइगी मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली दा मियाम की दमकता कथोकपगा लोइना मतिंग लेबा मियाम की दमक थबक तौगदौबा कैंडिडेट सिंह खंगतुना पार्टी असिगे कैंडिडेट ओइना पुथोकने अमदि अफबा मणिपुर अमा सेमनना बहोनाबदा पार्टी असिना सरुक यागनी हाइखी लीडर्स मेरा से कमरी लेना तोंगान तोंगानबा केंद्र सिंहदगी लाकपा लीडर्स सिंहना मसा मसागी ओइबा मोत सिंह फोंदोकनखी अमदि तौगदबा वारेप कयासु लौखी एमपीपी की लाइफम थोपा ब्रांड सिंह सेमगतपगा लोइना कॉन्स्टिट्यूशन पिंबा चना कांगलोन गांगना चटपा हाइनसु यानखी अमरमदा पार्टी असिबु मणिपुर प्रजाना लाना उरिबा अमदे उहनलिबा सिकोकननबा अनौबा अहोंगबा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम संविधान के चना कांगलोनबो इकाई खुमनबा पार्टी की फंड लाना सिजनबगी वाथोकसिंग असिना चिंगबसिंग कोकपंगमननबा ngasi mifam aduda amat oina party ki leriba financial rules lisingani tarau humdoi ngakna chatpa haina suyana khi हौजिक सिंदा अखोगी नौना अखोगी प्रेसिडेंट खल्ला मतुंगदा पार्टी रन तौनो होना जरिबा अचुंब कंबो हाइतारे को सिदि यावरिबा केंद्र कुन कुन तरा मैमा कुन गी मथक्ता खोइ दायित्व लौबा यावरिबा मसे ओजुगिंद्रोना भोट लेबा मतमदा सिनगी पैसा दो खाइदोना होना मतमदा इसा इसाना दायित्व लौजखिबा पोटनी मदुगी केंद्र तरा कुंथ्रागा तरुक तुदैदा हाइरिबा निर्मला हाइरिबा ब्रोजेन हाइरिबा सरजू मोइ लेहरिबा ग्रुप सिंजे लेबर ग्रुप सिंजे मसा मसाना सोइ तौरगा पैसा लौबा चुम्मे हना साइन तौरगा लेबा रिकॉर्ड एंगोदा लेजे हाइतारे मदु मिया ममांगदा सेंगना पुथोकान खनगदो पोने अदुना हाइरिबा कंट्रोवर्सी थोकपा याबो फम लान उरबा याबो फम जिदि अमुक हना थंबिरनु मणिपुर प्रजा नुसिरबा मणिपुर नुसिरबा एमपीपी नुसिरगदि असेंगबा अचुंबदा वाखर ngang हाबा समजरकान ngasi अखोइ ममांग हाइजगरे अवाय खुम तौजररोय पार्टी की मांगना सुननबा पार्टी की मपान कन अखोइ खोना जरने हाबा समजरगा मियाम पुनमुक्ता एमपीपी नुसिबि हाबा समजगे थैंक यू हौखिबा तांग 18 सकनाई रबी इंडियन हॉकी टीम कैप्टन ओइरंबी अर्जुना वर्डी वाइखोम सुरजलताबो महाकी मपुरोइबना तमथिना ओपी नैबी हाइना पाउमी सिंगी ममांगदा वाकलखिबदु वाखलना लांबा फंगद्रबो वहाई सिंगने हाइना महाकी मपुरोइबा खेत्रिमयुम शांतकुमारना ngasi मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोखिबा पाउगी मिफम अमदा फंगदोखरे पाउगी मिफम असदा महाकना मखा तारदुना महाकी लोइना बिबु मतै मनाव अमा ओइबगी चाइना ngangnaba खुद खरा थानाखिबा लै मदुनतना नवंबर की तांग तरेट के अहिंगदा मफी मरो लौथोक्तुना मखो मकुर पुनसिंदुना तमथीना फुकी हाइबा सिदी अरानबा युमफम यावदबो वाफमने अखोय अनिना हेक युम पानमिनरकपा नुमित लुहोंगबगी अहिंगदगी अवुनपोट यामना पुरक्ते हाइबगी वाहौदगी चाही 15 असि वाना खांगदुना लाकपनी हाइबा असि असुक सांगबा मतम असि मी अमना ओटपी नैबिनागा करमना खांगदुना लाकलिबनो लोइना मचा अनिबु सु महाकना मणिपुरदा पुरक्तुना स्कूलदा मिंग चलबा मतुंग स्कूलदा लाक्तुना फुखिबने मचानी उनब चलुबदा उनबदी लाइरदना फिदा फावु थरक्ते असुमना भारत पुंबना खंगनारेबी सकनाइरेबी सानरोयमना असुगुम वाखल यावदबा मीगे एलिगेशन असि तौरकनी हाइबा थाजदि हाइखी मागी मफी लौथोगा यामना साथीबा मवंगदा फुई खोंखुट बुल्ली खुंगुपना कल्ली हाइदना अयंगोंदा यामना अंगकपा लेतना बदना ममखक तौरीबसे आई तसेंगना माने स्ट्रीम होइबा स्टेप अमखक स्ट्रीम होइबा चार्ज अमा तौरीसे आई तसेंगना हाइरगदि आई मसी कइनो कमाइन तौबनो मागी वखलदु कदाइबो कइनो तौबनो हाइबदा आई सुलाम लामजनबा फंगदे ngasi मक्सु लामजनबा फंगदे आई इसामकनासु मंगोंदा तओइना पुल्लगा फुकिबा चैना फुकिबा खुंगुपना फुकिबादि आई तसेंगना लैगिदे मयामगी ममांगदगी मयामगी ममांगदा मयाम सोसाइटी खोगी स्वागी चनबी हौनबी खंगदबी मयामना थीना ओटपा नैबा नुपी अंगांग नुसिदबा हाइबदुदि ताहल बतौना तौबदनते ताहल्ले अनौब चाही लिसिंग अनि कुनगी फेब्रुआरी था फाउब लोइद्रिङैदा लमदम असigi नुपीसिंगदा
मियोत मिनै चथबत नतना मिहात मिपुनगी थौदोक कया थोकप असि लाइबक थिबने थौदोकसिंग असिदा चेनरिबा पुंबा मरालगी मतुंगिना मतिक चाबा चैराक पिननबा मरी लेनबा सिंगदा तक्सिलगनि हाइना वुमेन अगेंस्ट क्राइम गी सेक्रेटरी एरो बिटाना फोंदोरकले ngasi kanchipur da laiba organization asige mayai loisang da pangthokiba paumi singa unaba amada robita na makha taraduna maming leiraba nupi hockey stanaroi amagi matangda haujik thokliba wathokasi organization na hakchina lawi loinena nupi singi mayokta chathaba miyot minai kaya asi hanthanaба gi damak mama mapa oibe singna macha nupi singbu checksina senabi ba mathau tai amaromda nupi amabu awafamda tahanba matamda nupi adugi imung manung khakta awafamda tahanba natana awaba tahaliba nupi adugi sagai nataisu awafamda taribani haibasi kauroidabani haiki हारिबा थौदोकसिंग असे अखोइगी वुमेन अगेंस्ट क्राइम ना थमोइ सोकना यानिंगदे मरम अदुना मसिदा अखोइ मरि लेना बो अथॉरिटी दा तक्सिनदुना मतिक चाबा दंदी फांगनबा अखोइगी माइकैदगी सुमतेंग पांगजगनी अदुगा नुपी सिंगना यामना मिकुपना होम सिंगना लेनबा अखोइगी माइकैदगी फोंदोकचरी अदुगा मामा सिंगना मसा नुपी सिंगु पिकइबि मसा नुपी सिंगु मयुमदा मथंदा लेहनबिगनु मपान थोहनबिगनु नुमिदांगदा मथंदा थोहनबिगनु दुकानदा कैदा अदुगा लेसाबी मचा सिंगना नुसिनबा नुपा उनाबदा मथंदा चटपिगनु अदे नुमिदांगदा नुसिनबा नुपा उनाबा थोकपिगनु क्राइम सिंग असी अखोइ नुपी सिंगनासु यारिमखै इसादा थोक्तनबा होनमिनसी अदुगा नुपानासु क्राइम तौबिगनु क्राइम तौबदा क्राइम अमा थोकपदा अवाबा तारिबसी विक्टिम दु खकनते नुपी दु खकनते क्राइम तौरिबा नुपादुसु तागदोइनी इमुंग मनुंग लोइनबक अवाबा तागने हाइबसी खंगमिनसी अदुगा क्राइम थोक्तनबा अखोइ मिकुपना होम सिंगना लेमिनरसी हाइना फोंदोकसरी Social and Cultural Advancement Foundation Kurai Thaudam Laikai Nasindra Nongpok Sanjebam Kulen Community Hall da Prevention and Precaution of Social Harassment in Workplace da Yumfam Oiduna Nomungoiba Seminar Mapangthokre Thoramadra Sarugyakiba Foundation asige Secretary TH Rajendra Nahai Nupi de Chathaba Miyot Minai Singh asi Mataukaram Nangaktokani Amade Nupa Singh Miyot Minai Chatharakpa matamda Kanada Wakat Kani Haibena Chingbasi Kunja Singh Khanganabagi Pandamda Thoramasi Pangthokpani Haiki प्रजाति खंगदब कयानीना तुमिना खांग लेबसु यावरे मसी चन्नबी रूल से खंगदी अदुम कनाना हायब दुमाय तौरम तारोरसु मासी फोंतोरकपदा कीररोय इकायररोय हादना तौजबन लमगे चयनव लई हाइदुना इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के सगोलमांगदा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल साब लेपतुना लैरकपदु ngasi settlement department na thenglasu thengna chayet nai हाइरिबा लमसिंग अदु नाखै अमा सेंगदोकले लेंगाक नाथुबदा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सि साबा होबिरो हाइना सगोल मांगदगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होंगदोप यारोय हाइना सेमकिबा जेएससी ना लेंगाकी पुनिंग चिंगसिलकले ngasi इम्फाल ईस्ट के डीसी कॉम्प्लेक्स दा सेटलमेंट डिपार्टमेंट गा लमगी मतंगदा चयेनबा पुंबा लैत्रे हाइदुना खोयेक पिनबा लोरबा मतोंग जेएससी अगेंस्ट अननेचुरल शिफ्टिंग ऑफ इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के एडवाइजर एमके गेटना थेंगनबसु थेंगना सेटलमेंट डिपार्टमेंट ना वारि सिनेमा पुरकपसी पुनुमकी लाइबक फबने लेंगाक हॉस्पिटल असि लम एकर मरी हेनबगी मतंगदा चयेतनब लई हाइदुना हॉस्पिटल साब लेपतुना लाखिबने नाकलमरमदा हॉस्पिटल असि खुंद्राकपम केंद्र खक्तगी नतना माइकय सोंगे मनुंग हंजिनबा मफमदा लैरिबा खुंजा कयागी दि यामना लूना खल्लिबने लेंगाक हॉस्पिटल असि अथुबदा साब होबिनबसु लेंगाके पुनिंग चिंगसनखे हॉस्पिटल असि लमजु सेंदोकनरबनिना लोइनरबनिना ngasi gi lengakta khot lonaduna haijeri हॉस्पिटल अतुबतमदा हॉस्पिटल से साब हौबिरो मतमदुगी जेसीगी इरांगदुदैदा इमाई बेन कया खोंग तेखिबा को काइबा ngasibo फिबम चाद लैबा मयाम यावरिबने मखोई सिंगदुना ngasibo कपतो लेलिबदो लैंगा असigi याम मिनुखि चावबा अदुगुम्बा खुंगंग चासी चिंग चासी हक्सेल की थौरांग असुगुम कया पैकेट पिरिबा लैंगा असigi लुसिंग परेल ओबिरिबा सीएमना अमतंग अतुबतम हॉस्पिटल सालम यातंग ताउथबिरगदी केंद्र की म्याम से नोक्सगनी बीजेपी के लेंगागसन एजुकेशन सेक्टर दा लाइन लौबना क्वेश्चन पेपर लीक ओइबगी लाइबक थिबा थौदोगसी थोकपने पोनोमकी दायित्व लौदना एजुकेशन मिनिस्टर मोरल ग्राउंड फॉर्म थादोकदबनी हाइना नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया एनएसयूआई के स्टेट प्रेसिडेंट पी बंकिम चंद्र मैतेना फोंदोकरे कांग्रेस भवन दा लैबा माइरोय लोबसे के लोइसंगदा ngasi pangthokpa पाउमी सिंगा उनाबा अमदा महकना मखा तारादुना लमदमसिगी तुंगी युम्बिरेल ओइरकदोबा माहिरोय सिंगी ख्वाइदगी अरुबा तानफम ओइरिबा क्लास 10 11 अमदि 12 की परीक्षा मतमसिदा सब्जेक्ट अमा खक्तनतना सब्जेक्ट मंगा अपुनबगी क्वेश्चन लीक ओइरकपा हाइबसी लैंगागसिगी अमदि एजुकेशन डिपार्टमेंट की थवैदबा मतौ उत्पने
हिराम असिगी मतंगदा एजुकेशन मिनिस्टर कोसेम की चेयरमैन एजुकेशन डायरेक्टर अमदी अतई अतोपा मरी लेनबा अथॉरिटी सिंगना चपचाबा दायित्व लौफम थोई हाइखी अमरोमदा तौदोगसिन मरम ओइरगा हौजिक हौजिक पांगथोकलिबा क्लास 10 अमदी 12 की परीक्षा से कयामुक ट्रांसपेरेंट ओइना तौरिबगे मधुदा लैबाग असिगे मियामना कयामुक यामना थाजबा ngamduna mahiroi singi tungi punsi lepkadoribano haibadu chingnaba ma fawale haina mahangna makhataki BJP completely akoi phajana neglect tawbire education sector da haibasi amadi taseng aba pot neba aduga yamna laibak thiba akoi gi question leak oiba satra da akoi gi mental harassment piba amagum neba masi it's not only a burden for the students who is going to give the exam again but also for the parents aduga exam hanba haibase state ki fundagi paisa question answer script mayam ama semakhidoineba see it's a wastage of the economy of the state si paisa so mangjarak toineba si kanai paisa no public ki paisa ngatani satra dai logiba paisa ngataneba aduna ama sorakpa matamda koina tarai na loba yade masi loina makita mari interconnected oiba adugumba posak amane haibase akoi paleba lengak sina khangbigadabane Thobal District Committee PDS na sinduna district asada leiba PDS agent singna makhoi gi thage phongphom thokpa honorarium sing adu pithokpiyo haiduna ngasi Thobal Mela Ground Community Hall da koizam ragumani na chair logduna mifam pangthokre mifam adu loisilaba matungda pangthokpa pawgi mifam amada Thobal District Committee PDS ki secretary maibam ibom chana phongdorakpada leibaga sidagi lairaba muthanaba gi pandamda paikhalakpa scheme amagi makhada miyamda piriba khudongchaba sing asi miyamda fanganbada hena khudongchana naba agent sing hotnabane loina Thobal district ta laiba PDS agent sing na makhoi gi thage phangphum thokpa honorarium punna tha kunmathoi kunithoi rom phangdana leire maramaduna haiba tha kunmathoi kunithoi gi honorarium adu mari leinaba sing amade leingak na pithok piduna agent sing na thengnari ba wa sing ase kokhan biyo haina warepnari haiki Pajaga loina raga singse amat toina tuminana ba pajana ji yele ji karamba mai tong loina siga han mata na koi kumna khana jara matunda han warep se mane khana gare aduga ani su warep tona koi ji kha kunma to koni thoi honorem phangdana leibase masi mari leinaba authority da koi yoksangmang da pithokpiyo haina Kakching da leriba Khorirol gi lupmari Saite Seva Committee Kakching Macha Chanu Kakching Writers Association Kakching amasung Historical Society Kakching na khusamnaduna Kakching gi mapung faba history ama thamlambagi pandamda seminar on Kakching haina mingthonba seminar ma chahi asige March ki tang 3 ta Library and Information Center Kakching gi auditorium da pangthoklagani haina seminar on Kakching gi chairman Naure Munal Maitaina phongdorakle Kakching Pazi Laikai Laisangbam Pareng da Leiba Masagi Yum da Bangthokpa Paumi Singa Unaba Mada Mahagna Makha Taraduna Kakching gi history gi maramda tongan lairik kaya phongnakre lairik sing asi amaga khenaba kaya thengnabana maram oiraga haurakliba mahiroi singna reference launaba honarakpada khudongcha daba kaya mayoknare maram kaya sadagi kokpangamna ba Kakching gi history khangba ahalaman singi chinbung wari singsu loksin hongnabagi su mathautaba aduga mamangi record su mathautarakle adubu kunmathoi su chahi cha yoraklaba si fawbada chapchaba Kakching gi oiba seminar ma pangthoktuna khana biraga Kakching gi chapchaba history ama puthoklambagi tangai fadaba man leire khanduna saite ki lup singna seminar si thenglaba su thengna pangthoknaba chaliba tha sigi taratarukta apunba mifam pangthoktuna warep nakhibani haiki muganda aiba amagi mochi khajitang khenabagum uba masu tawi madugumba koina sigumba seminar ama pangthu e heraga mayamna yanaba madumangna loire haibadi nataba tungda ekoi leichang naini yam wana thiba yam matangdi ojasunu adubu hauji pauki stage masimana yanare haibagi pot ama khaktangdi puthokdaba yade haibasi khalle heraga thengasu thengna ekoina seminar si pangthokjabani Numit humni chatharakpa youth leadership and community development loisinba amade Nomagoiba Youth Club Development Convention ama Kangpopi District ke Manungchanba Nungang Village cha Nehru Yuva Kendra Kangpopi Ministry of Youth Affairs and Sports Government of India na sinduna ngasi pangthokre Thoromaduda Ngaikong Khunau Company Army ki company commander Mats Rajan Kumar Vungte Chirugi SGO LM Sensing Sid NYK Kangpopi ki DYC Ganbyakom Tombing
accountant Langkhone Chongloi na thoiba mithunglen sing oina saruk yakhi NYK gi life skill education TOT trainer Elina Devi su resource person oina saruk yaduna youth sing na tawgadaba amadi youth club sing na chawkhat na ba hiram sing da watana ke Tharam gi saruk moina district asigi youth club sing da su sports material sing su yenthoki NYK Kangpokpi gi accountant Langkhone Chongloi na NYK da affiliate tawraba amadi tawdriba youth club singi asonba amadi lairiba problem sing khangdoklaga solve tawbinaba amadi mapangal kankanaba pandamda tharomasi pangthokpani haiki Naga People's Front NPF ke MLA ama oiriba Fonger Assembly Constituency degi karakpa ke Leishio da Ideal Youth MLA Award lisingani kun piduna ikai khumna kre Indian Students Parliament sinduna New Delhi gi Vigyan Bhavan da ngasi pangthokiba Chinglem laba tharoma mada khusina khibane tharoma du dama saknaiba mioi kya susar kya ke MLA Leishio na Prazamiam gi yaifana ba paikhalagba thabak thoram sing adu busing thaduna award asi pirakpani hairi All these insurgency, they are operating in free will for in search of job, in search of this higher education, as there is no good education institute and any job prospect. That's why many youngsters are coming. JDO DPO SSA IED Thawalna Chief Medical Officer Thawal amade District Social Welfare Department Thawal khusam naraga sinduna Children with Special Needs CWSN oiraba angang singidamak nomugoiba medical assessment camp tamang ngasi athokpam Junior High School pangthokre assessment camp aduda hearing impairment audio testing visual impairment intellectual disability orthopedic stall sing hangduna angang singbu check tawduna identification of children with special needs kandoktuna angang singda hearing aids wheelchair tricycle crutch rollator CP chair MR kits cans Braille self na chingba aids appliances pinana ba changeng tawki loinana surgery correction allowances mainstream to school disabled identification amasung school plan sing su khangdoki assessment camp adu pangthopagi matangda Satish Kumar Singh District Coordinator Inclusive Education SSA Thawal na phongdoki bada disabled oiraba angang sing asi ayambana yumda mama pa ahal laman sing na losinduna thamgale Hariba angang sing adu puthokuna makoibu screening tawduna makoigi tangai fadaba sing adu khangdoktuna mainstream da puraktuna mahai masing tamhandaba yade amade makoida leizariba haithoi singthoi ba sing adu miyam nauthokjaba ngamjanaba haibagi pandamda pangthokpane adugi sumathakta angang singna tangai fadaba aid appliance sing pinaba amade allowance sing fangnaba su aduga differently abled oiraba disabled certificate pairaba singisu makoigi certificate adu registration ta hogtuna makoigi allowance sing makata na fangnaba su sinbani haiki National Mission on Himalayan Studies NMHS ki makada Nature Learning Center Forest Department Manipur sinduna role of NGOs and civil societies in nature conservation haiba hiramda yumfam oiba nomugoiba workshop ama ngasi Imphal Hotel ge sangai hol da pangthokre workshop asida significance of good forest cover in preserving water resources conserving wildlife and ensuring food security amasong role of NGOs and civil societies in preventing use of plastic and prevention of environmental degradation haiba topic anida technical session ani thokna khanani ke workshop asida Manipur Forest Department ge principal chief conservator of forest Kerala Hobi Angame Manipur Biodiversity Board ke member secretary DJN Anand amade National Principal Chief Conservator of Forest Dr. Loho Punina workshop asigi maroiba mithunglen sing oina saruk yakhe India ge Wangnongpok state singda leiriba naha oiriba mahairoi singda losinduna leiriba haithoi singthoi bakaya si puthokna bagi pandamda Nizamia Education Group NEG ne sinduna Nizamia Scholarship Test NST pangthoklagani haina NEG gi CEO Daina Kongkham na phongdokre asi Manipur Press Club ta pangthokiba pauki mifam amada mahakna makha taraduna test asida khalaba mahiroi chamangada scholarship pibaga loinana leibaga sida NEG ga khusamna na chaliba tongan ba university chamakun ge manungda makhoina pamba university da tambagi khudong chaba pigane test asi chahi asigi April 18 da pangthokane aduga test asigi falna May gi tarik manga da lauthokane loinana khangalaba mahiroi singda laptop amadi tablet sing lemna pigane masigi damak mahiroi singdagi karigumba makhala matagi fee lauroi mahiroi sing asigi manungdagi NST da mai paktuna khangalaba mahiroi chamanga da makhoina pamba stream da
NEG ga saminariba university amada hekta tambagi khudong chaba sing supi gani haiki ngasi ayuk more amadi Myanmar ani gi ngamkhai paring gi gate number 1 amadi gate number 2 gi no man land marakta laibakani gi apun bagi lam 2 se sengkre lam 2 sengba tu da Technopal gi deputy commissioner M Rajkumar Technopal SPTS Bikramjit Nifu humdoi suba Assam Rifles ki more gi commandant Sumit Sood ADC Morel El Manikanta Sarukyaki amade Myanmar romdagi tamu ADC Nentung Kwao Chaniga humfutaruk LIR battalion asige Major Wailin Su amasung Namfalong market ki committee gi official sing Sarukyaki ngasigi lamtu se sengba adu laibakani gi official singna manang nangna khundariba yum singna no man land asida morakai hundo khandanaba wafam sing khanaki tungda moredagi JCB gari ama Myanmar romdagi tipper aduga sing puthoktuna ampuna morakai sengbugi thabak adu chathaki ngarang numidang pung mapan gi pauda Sangai Artist Association gi oina State Kala Academy na sinduna pangthokliba Sumanglila Festival gi sarukam oina lakliba February 22 da association asigi Sumanglila thamoi gi kholau lamyan basanglenda ulagani haikibadu lilagi maming thamoi gi makhol loinana mafam na ibu yaima Sumanglila sanglenda haigadabani hairi hauzika muksana bagi pau All Jiribam Sports Association Jiribam na sinduna February gitang humdagi Jiribam Higher Secondary School Playground da team tara mangala saruk yaduna sanaba hokiba tara humdoi suba Jiri Cup Invitation Football Tournament lesingani kungi ngasi sanakiba second semi-final match ta MPSC na FC Lamjaubu goal manga amada maithiba piduna MPSC final changkre amofa moirang amadi MPSC final sanargani final match na lakliba February gitang kunmari da sanagani ngasi sanakiba second final match da MPSC ga FC Lamjau ga sanaki ngasi nungtil phone ki ba pauche singda kari kari maru iba pau yaw ki ba habadu mayam puna khamina se Kanglaipak ki maira ganja thanaba sarkar na chapchaba warep lobu leitri yu yonba singda tengbang piraga tokhannabu honagani Chief Minister Rifleman PK Pandey Sokos notice ahum lak tharabusu lakte case register tauduna lakna khangan khre Chief Minister World Meeting Convention English ngani kunda Chief Minister saruk yagadori Malem gi lon gi numit palan pangthokre Anganwadi gi chengmang bagi case vigilance sinaduna thizin ba hokre Paukjail Nizamia Education Group na awang nungpo ki mairoi singda scholarship piragani Daina Lupa crore chani ga supna mari changadaba project mapan sanction tawrakle IPS officer molest tawbagi case investigation chathari Pandam yu yoliba sing tokhalaga makhoi gi hingjanaba thabak ama tawhannaba loan piragani Chief Minister Assam Rifles na miyoi ani fakhibagi wahauda senapati da ban tawkhre AR gi gari thugaikre President ki famdagi lauthokraba O Jugindrona khudam changdam ga loidana wangang biu Gita Zen Kangla Pau Manipur ki district tareta popi pambi lam ekar listing amaga chamapan yankhai ni thoida thaba yanthatki case kontra ni thoi register tawki Chief Minister Lamfel da anoba cyber crime police station ama sakhi Biren AR gi rifleman February kuntareta laknaba khangankhre Biren Bharat ta Hindi lon natana atai mang higadra kiba leire Mahabir loisilakpada maroiba pawmu kanna Ganja thana balangang na chapchaba warip lobu laitri haina Chief Minister and Biren Phongokre Malem gi mafam kayada pangthok na bugong state asidasu International Mother Language Day gi thoram pangthokre Assam Rifles na NASIAN IM ki captain ama farubagi senapati ni rang hokre miyam na lambi thingbagi khongjang jathari Metric parikya ke nini suba numita ma husinduna tharamba miyoi tara manga tan thokre
Jiribam District Police na miyoyama malem gi kaithel da lupa lakh ni funi thorom gi mama loiga doba heroin powder ga kona fagat kre ngasigi wenadi matang sida Manipuri Paulo shinjere paumiyeng tabiri ba mem punumakpo ASHAPRIYA nam kana khrumjari